Lu rame-rame begini bukannya perang sarung lu. Tawuran dong. Jadi kita mau nyerang bocah mana nih? Mana, Pak? Perangkain. Rangkain. Udah mau siap warga. Mana, Bang? Mau kemana? Ini gue lagi bikin bogeman nih. Begeman. Buset, galak amat. Enggak kami saya. Stop. Lu rame-rame begini bukannya perang sarung lu. Tawuran dong. Lu pada ngapain nih? Bangunin Sahur. Iya, pun ikut kalau begitu mendingan bangunin sahur dapat pahalanya. Dibagi duit. Enak begini Bapak. Dibagi duit. Besok bikin kampung kita, ya. Ya. Kali ini bagi duit 50 ke rumah juta. RT lain nih. Joget, Mbak. Makasih, Mak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kita bangun selalu semoga di belakang berdua. Joget ya.
Udah 5 RT dibangunin. Awan bang. 5 RT. Jangan dulu ya. Ini story yang tadi tuh dia.